Provinces. 야, 다 들이. 야, 믹스익 다가나 아주 두고 차디어래. Өнөөдөр тав бидний тусгай зочин болоод байна. 야, 가려서나 되게 안데 결혼 걸러는 시리. 당 아주 투주 카우지기 겁리야. 엔다 아주 전주 제제. 이내 땅 아주 개치슈디 벽이 미쳐도 지금 사과 애니 밴 날린데 취규 점어버디 다 슝진 부딩아 소르규베 슝진 디디 럽종 체니 럽종 주 로니슈숨 주 럽종 체니 독순 더 돼야지 아주 별이야다 여대버디 땅 아주 야갈리니 디지 자침부 지르 지니 지 균진 투야 지르 땅 아주 대서 숨부디리 야수체 다 조단서 숨부지 대천배다 리미기 아니 샤다카디리 야수체제 도스리 За тэгээ саяны гівшин хэлсэн чийлэн үнэхээр маш хэцүү үед бид нар хүний нутаг цагаачлан ирсэн боловч төвдийн төв соёл иргэншил ялангуяа их хөлгөний шашин налан дээрийн сургуулийн их сургалтуудыг яг энэ чана том сургуулиудаа байгуулад 20 гаруй жил одоо суралцсан төгсдөг энэ сургалтын бүх одоо арга барил програмаа бүгдийг нээчээ бид нар соёл тэг 운동을 하다고 차 차대로 이 운동을 좀 Бүгд энэ бол одоо гайхамшигт үйл явдал юм аа бидний. Тэд чажиг дэшод. 어떻게 저런 자대도. Да. 어야. 당 아주 때 아니 dansa 차가 디디 가수 체니 다디 저균이야 히말라야 리규기 저균 망 타줘요래. 아니 돌아가시죠래. 배지 돌아가 조심해줘. 아니 속부치나 다 낭서 윤용래. 신 소유네 망 타줘요래. 아니 갈미키야 버리야. 아니 도반에 가시 용요. 쟤네다 디디 말한서 다 로 야자만 그징라 딱 가다 벼도 쏘고 믹스에다 저이도 비치리 딱 가다 저분이 되가라 남배게고 먹고요리 대나네 아니 배날린데 취규 아니 슝진 부딩아 롬만 그징리야 롬니 gem니 저대하게 람스디 아주 패지 펴바다 쏘고 찍고 마도 매버리 За тэгээд манай энд байгуулагдсан энэ бүдингийн ухааны их сургуулиуд маань Хямлан одоо уулын энэ орчмоос одоо намнар бас суралцдаг энэ 1000 гаруй намнар байгаа. Мөн Монгол одоо үндэсний ийм намнар маш их байгаа. Энд өөр монголчууд бас зөөн хэсгээр байгаа бах. Тэгээд ар Монголоос ирсэн намнар Бурятууд, Халимгуу, Тува гэдэг одоо ийм гадаадын ингэ намнар суралцдаг. 주소. 수도 로봇 구도에 장소도 안 싫어. 로봇 구도에 주소. 딱 드립다. 땡이 신마로 내 속에 신마로. 쟤네다 야 대이니 속부 저중은 나네. 대야이니 냐라 깨다이 맞춰셔. 이니 소유 남 정도네 야가 사회를 거나는 말레셔. 에는 남식 사와디 맞춰셔. 엔치란조 시계 정기열이. 에니
룩시 작고디 버지 장도 정겨래. 이니 디디 가게 매버체체 답게 자드 들리세체 이제 사와디길 롬니 후다 받아 겹체. 싫어요. тэгээд Монгол орондоо байдаг шиг хоолунд тийм одоо амттай мах иддэггүй ч хоол хэцүү цагаарын хувьд маш хүнд халуун тэгээд ийм одоо орчинд маш олон жилээр ингээд бас хичээгээд номууд нь үнэхээр гайхамшигтай асуудал хайч. Дөрөв нэг альбом дээр яг Монгол төвдийн одоо найрамд Монгол төвдийн шашны хол бол маш дээрээс холбоотой шүү гэж хэлсэн шүү. Тэнгема дижол лүжүүжари 라다네 저진들이 무슨 живун 레버봐. 아니 거기서 같이 무브르사. 다 안쪽에 타이 자주 칠레송스 다 차와이 시우스도스 무브르사. 자주 소부 같이 무여다베라. 네. 라다가 남는 зэр은 залуулан вирчээ. Тэгээд далайн хэрэг дээр ийм халуун газар гин хэцүү юм аа гэдэг ойлгох хүртэл байдаг. Монгол зарим лавнаар аюул ойлсон байдаг гэдэг. 이내당 아주 이게 처신님이 대서 디디 최다 로전싱이지 최를 미리 임직하게 연말에 애니 니네다 표선이 두무이베다 저와이도 있잖아요. 애니 뭐가 가서 또 직주제제 도스를 롬니점 대버다 디나네 다 그냥 기시 가지 통역라인 공다 들이대 기시 하는 바 안당고르베 네 가다 기시 하는 바 안당고 다 대버제 인들이 가서 당가리 자가차에 두신데 있는 게 믹스 차다 발립 트래디션 하우스 다 들tem지인스 두신. За тэгээд энэ одоо ийм хурдтаан хүнд хөдөлмөр хэрэгтэй ийм сургалтыг одоо Монгол хүмүүс ингээд суралцаад ялангуяа ингээд энэ гівш маань анхны одоо харам тэгээд одоо нэгдүгээр зэрэглэн харамаа төсөөд маш их баярлсан гэж. Тэгээд одоо та бүгдэд цай 저기 발리 고소 저기 고소 다 자기 백도 두건 энэ өглөөний цай ингэж барьж би одоо тусгайлаа одоо та бүгд маш баяртайгаар хүлээж авч байгаа шүү. 캐셔 인인기 에네 땜베 담춘 넘이데 룬도도베 더니도 든지셔버 마셔버 주버셔버 코나이 송야디 자치 심벌 캐랑네 다 로존 칭에디 마주 패지 배버지고 그래. тэгээд 이기는 гэдэг одоо жагрын бандтай ламын одоо айлдсан жилэн бурхны шашинд бол хоёр янз байдаг. Ишлийн шашин болон довгын одоо онлын шашин гэж хоёр байдаг. Гэж айлдсан тэр шашныг ерөнхийдөө маш хүүцэд одоо бүрийн хэмжээгээр нь одоо ингээд суралцдаг ийм үндэстэн бол ганцхан төвд орн болов гэж бодож байна. 단지란도 소유 디지 튕글러가 소유 탕굴 레벨이 애니 간데 건배 치디간데 대체 애니 간데 건배 전부 재송지 공제 아니 장주디 샵된 된슈체 엔 관저 뭐네 거도 제어카시 미주당도 엔 아이스면 쉽죠. 다 지르lum바 점물이 가발에 있네. 털기 나서지 용돼야지래. 되게 타네. 당아도 배바다 소군이잖아. 벌거다 그 구자 쉬우 좀버리. 다 이네 소소 심슈르디 말아버체제. 아니 송부주다 산제베체 capsu시하게 스칸다 심나. 저와르디 장체. 뒤리 마부 럼루제. 제디네다 드리지 제비는 아주 셈껴체 야 면제평에 소라겐데도 가시지 미주다 면제표세 겨울무시 슈지간에 미주다치대 야 뭐 다들 있었는데 또 어찌죠 тэр үед бол үнээр хэцүү үе байсан одоо коммунизм гэдэг үе тэгээд тэр үед одоо бандангийн амб гэдэг нэг настай хүн байсан тэгээд ер нь голдуу настай л өнөөсөн босоод багшд мандал өргөх үед бүгдээрээ ойлцаасан гэдэг багш ч гэсэн тэгэд бас хайлсан. Тэгээд ерөнхийдөө ертөнцид бол альбаа зүйл мандал буурал янз бүрийн одоо асуудал гэдэг үлдэрээс жам ёс. Тэгээд манай төвд Монгол хоёрд ч гэсэн үнэхээр одоо жаахан буурлын хөө үнэхээр жаахан хэцүү зовлонтой үе тохиолдсон үе байсан. Тэгээд одоо их Монгол улсад маань коммунизм дэлгэрээ тэр маш их ингээд хэцүү байсан үе учраас миний сэтгэл ч гэсэн маш их уйсаад ингэсэн. Тэгвэл тэр үед төвд монголчууд
сэтгэлийнхэн ерөнхий гүнд байгаа сүсэг бишрлээ алдаагүй өдөө хүртэл ирсэн юм шүү. Тэгээд тэр үеийг одоо юу багш тавсаад үзэх. Тэр үеийн одоо ламнаар мандалж байгаа намнарч үйлээд багш үйлээд их хэцүү байдалтай үзэж байлаа гэж. 뭐지 나 상로된 남지 미정부터 사버려주래. 그게 지 미찬적으로 사실 그들 골로 또또 쟤는 맞기요야. 때문에 모르지. 골로 신기해 골로스. багш өө одоо жоо алиач тэгээ нээлэх дуртай гэж ерөнхийдөө ингээ жаахан гой жаргалтай байх үед энэ тэр айлтгата өө жижиг инээдтэй энэ тэр айлтж одоо тэгээ инээдтэй байл их дуртай. 지난주 그게 간대고 맨날 맨제 버스 디 탁과야도 털이야 다체. 아니 탁과도 설려 이는 맨제도 마요. 아니 지난주에 맨제 뜬이베 개 전부 쉬우죠. 동mar장 제제. 드디어 잡으렸어. 이게 탁과지 채나 있는데 소위 그래서 오늘 저요. Тэгээ тэр мандлаа тийм оцоор оосрлоод ингээд өнжүүлчихсэн. Тэгээд мандлаа маш их бүгдээр ингээд тэг өндөр дугаар уншаад нүүр нь удаацгаад нүүр өндөр дугаар уншаад багш тэр мандлаа яатсан үлгц одоо утсан хасрах байдэ гэж одоо дайжсэн тэр тэгж одоо бас бодоод байдаг тэр тэгж бодчихсан гэж нийтээ 잔트 두두 라왕 요마레 이네다 디네 소고 망수차 라왕 톱 엔트란스 세미나르 로추다 카셔링을 직 세미나르 지금 두버지 배 게임이 여대버지 땅마술 라니케야 고급 중세 아 지금 원해식 산지 그다 봐야 냠바 소추 민영 공부 용약이 땅지한수 고급 레디어라 지한수 근에 이네 그지 용역이 매수 채택하시 차득이요래 тэр үед өөрөө ирэхгүй шүү дээ гэж. Одоо тэгээд арчил гарснаас хойш та нар одоо шашин шүтэх хэрэгтэй болсон. Шашны төлөө одоо үнэхээр зүтгэх одоо хэрэгтэй болсон учраас та нарын хувьд одоо энэ шашны төлөө одоо аль чадхаар зүтгэх хэрэгтэй. Одоо эрхчлөө бүрэн олдсон шүү дээ гэж. 야. 다들 인도산에 네 되길 해야들이 산제 그때 뭐 롱도 그때 뭐 니리 롱도 그때 뭐 진중 배수 샤사디 롱미견 롱그 때문에 고든들이 야오 쉐버체 다디 쉐버 장장 뭐임 봐 디 롱그 때문에 롱미견 쉐버들이 라랭견 아니 러버슨 그 뒤에 냠년들이 야오 쉐도 주나 아니 롱그 때문에 천년을 더는 좀보다 떡배도 뭐 주변 냠는 더는 좀 봐야지 중벌이 За тэгээд шашин онлайн шашин болон ижлэлийн шашин гэж хоёр хувааж үздэг юм байна. Тэгээд энэ хоёр шашныг одоо бид нар өнөөр хөгжүүлэх шашныг барина гэдэг үнэхээр утга нь бол одоо ижлэлийн шашин буюу одоо номлол энэ номлолыг бид нар судалж ухаарах хэрэгтэй. Тэгээд түүний онлайн шашин нь болохоор тэр ухаарах төдийд биш аль ухаарсныг бид нар гарын авлага болгон хэрэгжүүлэн хийж үүнийг одоо амьдрал дээр хэрэгжүүлэх хэрэгтэй. Үүнийг л одоо шашныг барих, шашныг дэлгэрүүлэх гэж одоо үздэг юм шүү. 아니 나 자샤나 저불링 지 철 대바 유명을 맞대베 미통주 든주스 디 사물로리야 다 대신 기버지다 참전 대바 주나 선에 나디 상단되기요래 근데 이 출루 매견솔이네 네 저굴치 아니 출루 예견기다 출루 담에도 뒤에 사물로라 네 저굴치 되기 아니 별 관심이 좀을 여대베 사격건이 리스 맞아버 전화 변도 잡아 즉 상물로 네 저굴치 되기 사격건이 뒤디 네 니리 냠내지 않을래 저기다 사이는 저 지금 님면서 그 규가 사격하 기록 다 성으로 냠내지 되기 어려 Миний хувьд л одоо манай зам болон дээр амьдарч байгаа одоо 6 дөнчөр амьтныг бүгдийг л авч байгаатай басаа гэж залбирдаг. Тийм учраас шашин шүтгч вэ шүтгүүч вэ би шашин шүтгүү өнөжсөн түүнд маш хүндэтгээр хамтдаг түүний сайн сайхныг залбирдаг. Төвдийн одоо дотоод хэргийн асуудлаар ч гэсэн одоо сажийн урсгалж бай, гарч идвийн урсгалж бай, ямар ч урсгалын шашин бай тэр бүгдийг би маш хүндэтгээр одоо хүлээж авдаг. Ялангуяа сажаа гарч идвийн зарим ном одоо анхаарал авах ёс
тэр бүгдийг би бас аль чадгаараа судалдаг анхаарал авдаг. Тийм учраас би бүгдийг анагшаал үгүй тэр бүгд хүндэтгэлээр ханддаг гэж. 다 디낭제네 장군라면 송가버 침부 코로나랑기 도진 뒤내면 나라 당고 자신도 망조세 파도 중로 탐제 담바르샤 타만 인생 근도 냠술라 그냥 따바제베 쳐동을 친디 삼신 두말 랭내다 거진 쇼 지수 캠베트스 점수로 송도가 왔다 롬니 할 레스 나도가 롬니 장수 소부조 대할렌절이야 게다 트마르 집었네 지름시 암도네야 사사 비두스니 게다 트마르 패스 중요하게 가잖아 тэгээд ялангуяа төвдийн одоо жигэлгүй урсгал буюу манай шарын шашны одоо шарын шашны тэргүүн бодлоо одоо лусан дагваар одоо догж дундугмаа гэдэг номонд айлцсан байгаа. Анх ихтэй одоо хүн асар их одоо номыг сонсон сурах хэрэгтэй гэж. Тэрний дараад нь одоо түүнийг бүгдийг нь одоо өвдсөн болон ухаар хэрэгтэй. Тэгээд тэрний дараа бүгд тэр ухаарсныгаа одоо хэрэгжүүлээд энэ бүгдийн шашин хандны тусдал бий зориултаа гэж айлцсан лугаа адил энэ хүүхэн одоо лам маань яг одоо энэ ёсчлон маш сайхан суралцсан байна гэж маш баяртай байна. 어야. 나를 사자 나를 캐바시다 중요하래. 나 벌금내 다 길로 착실 롬니자야. ер нь бол дээр сажийн орсголын номын одоо сургалт маш өндөр хэмжээнд байсан. Тэгээ сүүл рүүгээр манай гэлүүгийн орсгол одоо шарын шашны орсгол одоо номын сургалтын маш өндөр түвшинд одоо шашныг авч яваа. 사들이 인도산에다 소보샤샤나 나름이 아니 사제다 저와도 도시야리 다 되네 치수니 대왕 손님 자서 내 손지기 다 길로 싸움을 가 길로 쏘려도 가 тэгээд ер нь орсголуудаас сажийн орсгол дээрээсээ Монголтой холбоотой орсгол монголчууд сажийн орсголоор бас шашнаар одоо хүмүүжсэн тийм байгаа. Сүүлд одоо сономжаас далаад амаас иглээд манай монголчууд ерөнхийдөө одоо жигэлүүгийн шашин буюу одоо шарын шашны орсголоор одоо бурхны шашныг одоо үзэж судалдаг болсон юм байна. Энэ 속을 나네 간다 캐버 멍구 터야래. 다가는 시 기름인데 멍구 중요하래다. 소치시 속을 나네 렉셰 잠시만인데 멍구 자 총도가 캐버 멍구 중으로. Тэгээд одоо энэ орсголоор одоо ном үзэж байх үед одоо Монголоос маш олон мэрэгд гарсан. Ялангуяа тэр одоо номонд сайнаар одоо сайжрахаар байхгүй. Тэр номоо одоо бүтээж одоо бясалгаж хийсэн томчууд маш гарсан. Хамгийн одоо гол зүйл бол тэр одоо Монгол номноос номонд мэрэгшээд ном цохоосон хүмүүс их гарсан. Маш олон цохол бүтээлэг төөрөвсөн. 당아리나 맞아 소수 남별로 거다 배배인데 배라 아니 소구조에다 지난주 김지조 제시도 제대하면도 저분이 치러라 저왕은 주시라 요말라 지기 남배 디나전에 벽 산재배 치러라 라마 이즘 센터를 샤셔요. Тэгээд яг дээр үеийн дэлгэрэлтээр ингээд харахад манай Монгол төвд өөр өөрсдийнх нь нутагтал одоо шашин өгсөн сайхан дэлгэрснээс биш дэлхийн өөр улсуудтай холбоо тогтож энэ тал дээр их өргөн дэлгэр тэм үйл ажиллагаа явуулж байсан бол одоо түүх нэг харагдахгүй байна. Тийм учраас одоо төвдийн шашныг ламаизм буюу одоо ламын шашин гэсэн тийм одоо нэр одоо тэрнээс болоод өгсөн ч байх юм аа. Ja. Da 벌금내 벽 산재 배치디 배 날린데 추규 주먹배치를 샤스. 아니 배 날린데 추규 나라 지기 최저부터네 melom집대하고 지기 넘어된다고 지 뭐임 봐. 롭종 시부시에도 버지다. 근데 롭종 체인도서는 참을 이게 터네 롭종 셔. 롭종 초지랑보다 최저 잡에 체면 흉디리 터네. 다 리베 잡아야 슉슉슉 되게 버지기. 다가는 신기이니 로는 교도로 로인 조상 시어리 진짜 인도 가서 그래서 당구 때에 그도네 리변 조상들이 떨이 터는 시 그봐 로인 조상들이 루리 시니 아주 또 당구네 아주 다 뒤치고도 가 자 진짜 인도산에 더리게서 전부는 대가라 벽이 낭추디 배 날린전에 규디비 추기 지금은 지 samgam riboda samar ribo sangju cheta shivu chikta
롭중 띵서 여대버 지기 또 드리게서 전문을 도나시기도 타지도 철 대박에 멤버체 거기 신용도 시기 도나 숙쳐붙이기도 За тэгээд одоо орчин үед л арай өөр болж байна. Манай бурхны шишин ялангуяа энэ төвдийн бурхны шишнийг одоо арай өөр харж хийж байна. Яг тэгвэл энэ сургалт бол зүгээр нэг сүсэг бишрэл төдий ерөөл тавих төдий юм сургалт байдаггүй юм байна. Энэ тийм налан дарын их сургуулийн сургалт яг тэр чигээр ингээ явагддаг юм байна гэдгийг одоо бүгдээ ерөнхийдөө ойлгож энэ одоо ялангуяа данцгэргөө буюу тэр батлан одоо нотлохын ухааны үүднээс үздэг юм ном байна гэдгийг бүгдээрээ одоо бас одоо ойлгож эхэлж байна. Одоо манай сургалт тэгэхэд хамгийн ихтэй л одоо төвдөр дагрыг лорик гэдэг хоёр зэндээ байгаа. Тэгээд одоо дагрыг гэдэг нь тэр нотлохын ухааны ерөнхий суурь одоо ойлгогдсон. Тэрний дараа нь одоо оюун ухааны талын одоо судлагдсан. Энэ хоёр хамгийн анхны зэнданд ингээд одоо гүнзгийрүүлэн үзэж эхэлдэг. Тэгээд тийм учраас одоо орчин үед бол тэр талаас нь энэ сургалт бол зүгээр нэг сургалт биш байна. Баал налан дарын их сургуулийн одоо яг сургалтын дагуу учир шалтгааны үүднээс баталгаа нотлохын ухааны үүднээс одоо ингэж одоо шашнаа баталж ингэж одоо үздэг ийм сургалт юм аа гэдэг одооноос ойлгож эхэлж байгаа. Арай өөрөөр харж байгаа дэлхийн нийтийн зүгээс. 아도 고만 계시지가 안데 천지 이봐 가서 지고 직삼 나가서 한 줄. 에메리 유니버시티 소부지 안데 에메리 유니버시티 와 로종제 인지도 신 내인도 천지 손도 나래 아주 형대기 열고 저장 아주 되는 수다 제 천지 부조대 인자와치야 또 신은 아주 내가 제대로 열이 뒤에 아주 낭주 빼야게 좀 말해 아주 낭주 그 숭네 여대베 샘감지보다 참을지보다 돼서 아니 신용 그 대생에 나네 전부는 찔이야 판도로 가르쳐 줘가지고 디상던 거 열이 тэгээд жишээлбэл танаа Монголоос нэг хүүхэд одоо энэ номоо үзхийг хайж байгаа тэр шинжлэх ухааны одоо сургалтанд хамрагдаад Америк сурж байгаа. Emory University. Америк их сургуульд сураад одоо ирсэн юм байгаа. Тэгээд энэ жишээний одоо манай одоо их сургуулиуд зүгээр нэг өөрсдийнх нь ном биш хажууд нь шинжлэх ухааныг маш их судалж ингэж үзэж байгаа. Энэ бид нар нэг шашнаа нэг бусдад түлэншүүлж дэлгэрүүлэх тухай бол биш ээ. Ерөнхийдөө энэ оюун ухааны судалгаа энэ баталгаа ухааны энэ одоо оюун ухааныг тэлэх энэ сургалт маань дэлхийн нийтэд хэрэгтэй учраас ерөнхийдөө дэлхийн нийтийн хамгаалан сайн сайхны төлөө бид нар одоо хүмүүст ойлгуулахын тулд шинжлэх ухаантай харьцуулж энэ сургалтыг ингэж явуулаад байгаа юм шүү гол учир шалтгаан. Any 소유 자주 칠리아다 그 Russian firstly 당구대 any Russian Federation 나라리아 Republic any Tuva Republic any Kalmykia Republic and then Breda Republic pen 디디 파면에다 표현항시 차대기요 집어내다. ерөнхийдөө Монголын одоо үндэстэнд монголчууд байна. Тэгээд одоо Оросын дорвога Бүрээдүүд байна, Туваагуудад, Халингууд энэ нар ерөнхийдөө эцэг өвгдөөс одоо бурхны шашинтай ийм одоо улсууд байгаа. Тэний Russian Federation шүмжиг тооны энэ чүлүши мөнзинчэний 가지 이슈 주 энэ намба шүмжиг намба чөдийн мөлий бэрдэг. Тийм учраас одоо Оросын одоо төрийн зүгээс зөвшөөрсөн шашинд одоо өөрсдөө нэг хэрсдэн шашин байна. Дээрээс лалын шашин байна. Тэгээд жүү гэдэг шашин. Тэрний дараа одоо бурхны шашиныг одоо төрийн хэмжээнд хүлээмжшүүлсэн байх шүү дээ. Тийм учраас. 자상은 아주 속구다 아주 쳐져서 소리 카 여대버 딜 나로리아 지금 땜바 냠바 수수치야. 그러나 아니 민영 공배치야. 되네 우르스 미리카부터 나로리아 낭실 토나 영에 지 유로도 안에 요만시 용되기도 와. 그래서 대전 나라 아니 땜바진진 척 먹혀봐. 그래서 디디 땜바진진 척 등에 켜요 말 봐. 아니 소수 소구 지나다 디디 켜변 냠버집에 내차도 와. 자 딱한다 땜바진진 척 먹혀봐. 켜변 냠버집에 쳐더니 닝지 챔피 예를 껴봐이 팬디 뜰때 싸워 쳐버 쇼 선이 점식이 네 럼림 면함나 뒤송도 와. 봐. 자 디리 인도 지금 다 장도 디리야 고급 믹스지 요래 뒤창도 섬르샤. 죄송아. За тэгээд
том бүрхний шашинтай байсан энэ үндэстнүүд одоо хуучин шашин уламжлал сэргийхээр барахгүй ер нь шашны байгааг одоо Орос үндэстнүүд хүртэл энэ шашныг маш сонирхоод одоо бас шашны талаар их судалдаг болж эхэлж байна. Энэ нь бол одоо Жирэмбүчийн одоо айлдсан Ламирмын ерөөл гэж ном байдаг. Тэн дээр их шашин, бурхны их шашин дэлгэрээгүй буюу хуучин дэлгэрээд одоо доройтсон газар биеэр нинжийн сэтгэлийн үүднээс одоо дэлгэрүүлэн сайхан болох болов гэж ерөөл тавьсантай адилхан одоо Орос орн бол одоо хуучин бурхны шашин дэлгэрээгүй орн. А манай монголчуудын үүдхэд хуучин дэлгэрээд сайхан доройтсон байдалд орсон ийм үе байгаа. Тийм учраас саяны Жирэмбүчийн ерөөл тавьсан адил бид нар нинжийн үүднээс одоо мөн шашнаа сайхан сэргийн одоо дэлгэрүүлэх хэрэгтэй байна. Ja. 엔트는 저물린디 지ቷ는 샤베 이나야. 저물린디 참지 펑다고 디사브스타로. нийт замбуулынгийн одоо ингээд байдлыг аваад үзэх бид нар нинжи сэтгэл дутагдаад байгаа нь тодорхой болчиход байна. 저물린 아당아주데 자동 발레세 심기우르시 데디기요리 투주 다가걸 미크저세기도 하다. Одоо бид нар ингээд сайхан цаавгаад ингээд бижэнэдэд ингээд сайхан байж байгаа үед өөр замбуулын өөр газар хичнээн хүн алагдаж талагдаж актрын болж байгаа үе. Та боддоо гэж. 애니 미 dobje 만당체 학벌도 보고 신주 무기 시대가 다 땅라 먹고 용되고. Яг одоо ингээд энэ цагт тэгээд бид өөр зарим газар үлсгэлэнгөөр одоо маш зүйл болж байгаа. Ялангуяа жоохон хүүхдүүд одоо зодорхон үлсгэлэнгөөс болж савж байгаа одоо нас орж байгаа хичнээн одоо мянгаар ярихаар одоо тийм асуудлууд байгаа шүү дээ. 맞아 심지어 탐지 때 와도 대외교도 대버주지 등에도 등에도 저지스산에 소부치고 싸울 마도 За тийм учраас амтан болгон амгалантай болдог. Амтан болгон зовлонгоос хагасах болдгоо гэдэг одоо бид нар тэгж бяцлах үедээ ганцхан Монголоо битээ бодорой. 심지어 전부에 네가 한게다 가서 동숨이 동집을 지든지 가면 철지 처먹어 이러면 이런 가서 시작합니다. 땅 가서 전부에 네가 한게 미디 이런 가서 저시도 와. За ямар ч байсан одоо хоосон хий орондод хязгааргүй амьдралтай одоо ертөнцийн байдаг гэж үздэг. Тэр бүгдийг биш юм аа гэхэд ядаж замбуулан дээрх бүх амтнаа азаргалтай байгаас гэж бодож байна. Ja. 단 전부에 네가 하나 양주 잠즈배야기 랭게 아주 미상물로 열어 봐. За тийм учраас замбуулан дээр одоо энэ асархгүй нинжийн сэтгэлийг одоо дэлгэрүүлэх, энэ сэтгэлийг хөгжүүлэх одоо өөр хүн болгонд байгаа. 출루 상물로기 잠즈 숨고 열어디 디 대배탄에 샤브마도 샘컴 리버더 참을 리버터네 아니 잠즈배야디 출루 신달 매봐. За аль ч шашин бай ерөнхийдөө асаргүй нинжийн сэтгэлийг номлодог боловч энэ ерөнхийдөө яахан сүсгийн үүднээс болохоос биш яг баталгүй нотлохын ухааны үүднээс ялангуяа сэтгэл судлалын зүгээс ингэж хөгжүүлэх хэрэгтэй гэж одоо баталж нотлж гэдэг шашин бол ганцхан манай шашин шүү. 그 전문이 그발에 남긴 딱 봐셔야 돼요. 남배추의 약수를 쓰는 남양식이면 심지어 소소 감도 매버도 되니 야니 셰줄 최마도 삼다야를 마도 최디 약수를 넣고 말해. Би энэ хаач байсан замбол одоо номнууд дэвчтэй хэлдэг. Манай бурхны шашин хамгийн сайн шашин гэж би хэлдэггүй. Яг тэгвэл шашин гэдэг бол өөр өөрийнхөө таарсан ард түмэнтэй одоо өөр өөрийнхөө таарсан үйлчлэгийг үйлчилж одоо ингэж байдаг учраас сайн муугаар ялах арга байхгүй. Би тэгж хийж хэлдэггүй. 그래서 퍼진 저버튼색 우대 온두 대배전장도 온두 최지전장 송도가 다 온두 최지전장이 이 유물을 대박이야리야 실론에서 데미도 줘야 돼 샤이무도가 어디 다 난거랑 게 캐주리 뒤 나전에 밴나는데 취규 다 별이 되부터 뒤 투무문이 비 캐주지마도 나버신달래 뒤 요마리 자상가 뒤 턴에 생리부 먼거 돈아 제되겠도가 그봐 어저다 지금 응감을 리포터 애니 샘감 리포터 직대즈 턴에 지 대박이지만 비체 교수시서 대박이지만 비체 그러면 내술 심런 유어 컨트스탄고 유미 심런 유어 동토 여드메 드즈제디 답은 남전안에 집던 피주 템포 그 미진쇼도 신이지 봐 대공빠데 다주베 라라사고 세워주스 또 거라 뭐 내술선에 샤용도 어디리
저다된 남배 캐주르샤 딘 난제네 배날린데다 렉자가 주규되게 캐주르샤 그래서 디톤에 바로 마차샤네 얘나 디톤에 상무스탄인데 저물이 디간기 미통주 다 된주스요 디데 완전 생감 리포다 지 참아 리포 딘제 톤에 참지 배줘야지 용 시그리 삼네 내저와 딘지 섬을 샤니 년 배주셔도다 기란주 내 쳐저리 디섬을 샤 엔기란주 믹스 쿠고 그냥 되게 건 드시게들이 요래 아니 디섬을 샤니 후다치 좋아 되게 이런 그도 박진기 어떤 대album 딜로 돈след 남이 어떤 힘들 айлтсан жил тэн дээр одоо оюун ухааны хувьд хоёр хувааж үздэг нэ. Учир шалтгаанаар би сүсгийн одоо аливаа зүйлийг хүлээн зөвшөөрөх, учир шалтгааны үүднээс одоо аливаа зүйлийг хүлээн зөвшөөрөн сүсгэлэх гэж сүсэгт хоёр янз байдаг. За тэрний одоо үнэхээр учир шалтгааны үүднээс одоо сэтгэл итгэмжлэн сүсгэлэх гэдэг бол одоо өөр шашинд байхгүй ганцхан манай шашны ерөнхий одоо ялгамжаа гэдгийг та нар ойлгох хэрэгтэй. Тийм учраас ерөнхийдөө одоо манай шашны сэтгэл судлал бодлого ухаан хоёрын үүднээс тэгээд асархуй сэтгэл бол нэнжин сэтгэлийг төрүүлэх, хөгжүүлэх. Энэ одоо номлол бол легжиргийн одоо хэл дээр одоо айлцсан номнууд, налан нэрийн банданаараа зохиосон номнуудын дагуу одоо суралцдаг сургуульд одоо тэр чигээр манайд байгаа учраас үүнийг одоо шинжлэх ухааныхаа маш их сонирхож энэ үнийг одоо хүлээн зөвшөөрч байна. Энэ үнийг их судалж байна. Багш өөрийнх нь зүгээс ч гэсэн ерөнхийдөө яг асархуй нэнжин сэтгэлийг ерөнхийдөө хөгжүүлэн дэлхийд одоо дэлгэрүүлэх тал дээр сэтгэл зүйн судлал энэ бодлого ухааны үүднээс үүнийг одоо дэлгэрүүлэл маш их дэлгэрэх болов олон амтнд туслах болов гэж өөрөө итгэдэг. Одоо энэ дээр та бүгд бас хичээх хэрэгтэй. Та бүгдийн сэтгэл хэрэгтэй ойлгож судлах хэрэгтэй гэж. Оя. 다시 그게 좀 주셔. 너무 세컨드 하자. 개발시라 참모다. 배시 시라 시미 개발시라래샤. 쉬고도 성님이 어려. 가다 개발시라 참모리샤. 그 등고 완전 사먹고 나머지. 전혀 급지 대운이나 지 숨주시나니. 다 슝징 샤바지. 나니 아니 숨주년에서 나 내가서마 거기서 나도가 간내시 끝나도가 렌슝에 뭐 좋으래 륜저리 용어지래 답제 뭐게 속부 저유 싸바치 내들지 그러면은야 렌슈도가 아니 서고는 시 고추시디 야쇼다 숨그래 속부 고추지 таартны дээр бас нэг инээдтэй явдлыг хэлчмээр байна гэдэг чинь. Сервер хүмүүжгээд маш их тийм мэрэгүн одоо номод мэрэгдсэн үндэг лам байсан гэж. Тэгээд тэр лам энэ тэнд номод дүүхэн маань хайлтсан тийм лам гэж байна. Тэгээс одоо төвдийн баримт дээр нэг ном хайлтаад. Тэр ном хайлтах үеэр хайдаж байгаа нэг асуулт асуусан нэг хатуу асуулт. Энд юу гэж хариулах вэ? Тэгээд хүмүүс хариулах хүн байхгүй байсан. Хамгийн нэг хойно байсан нэг монгол хүн. Тэгээ Монгол хүн хариулъя гэдээ босонд. Тэр дөрвөлжин толгойд Монгол наашир гэсэн. Тэгээ та хатгаад толгойд дөрвөлжин толгойд тийм Монгол. Тийм монголчууд тийм дөрвөлжин толгойд штэ гэж ярьдаг. 자사가 다 제가서 고추시 준다는 캐바 통거다. Тийм дөрвөлжин толгойд та нар ялгамжаа гаргах хэрэгтэй шүү шашны талаар. Allez,